opini kadak Soceng konstituensi office hemalong media korte doan nang litum som surya sai dosita Ciote kang pokpen ang tahumri thegapot media korte doan panta nili Soceng konstituensi hinpen aprangsi ning kang sam akardom nang tumhan pibajir poniglo tapen non abangso nang litum nang karjualam phe than the aprang nili ongdung abang ko phan nang pachini neseta nili min apam nili nang pachini poningto non pu nili dung kedo alang li bangke dak Soceng konstituensi long spokesperson lo tapen pu nili dung kedo tua bangke alang li dak Soceng konstituensi long general secretary prosang ho ke hailo tapen tua bangke nili kapachini tukang tunga kenang sor bangke je pu tiso sang ho bangke lang megang apia salong ESDC kapang tang nai banglo salang li tamenon misen pen itu official long sinai claim ni pang salang li tame fisik hailo tapen pu nili nung kedo bangke Soceng konstituensi long recording secretary lo lapen puan bangke rongkor long non komiti akimi karjap thu bang pusai de lo lapen halapu bangke office secretary biasang ho ke hai lapen pu teron sang ho bangke la bangke non langteng along prabjing pen dampo langteng apias a presence secretary tumsi alang li phan non pini pen abang bong pram sakar wak po FSLC ang peklem non po kedam tang utumian bangke alang BJP bomlang non setamya alang BJP si along ansi kedo bomlang seta non langteng a presence secretary tumpen kasi tong lote pinia masitame alang FSLC John Beko dalo lapu bangke yuda long a peklem sipiduk pro bang pusai de lo tan punili ning doan tame Soceng long leader side lo kasina tum nang karjolam the bangke nili ki pugang tung bang je lason lo Soceng long bangke APSLC remel lo po bangke nili ke ingnek tu me alam lo lage athe Soceng long ahok BJP aplek tar thip la bangke nang tum ka do weta thegam long ji la banga don tin da tar thip lo sala so ke tar thip bangke la nang tum taring kor ra throgar ni che theklong po nang tum phanang jok manang jok je ma bangke nang tum che theklong wek po tape nang tum arju tame la ke jogar ni bang nang tum ma phan lo jok ke pu nang tum arju tame alang tum nang che than ji nang tum han sinang jok lo pu selang tum nang che than ji athe people ma pulotang te la bangke nang tum rong ke ther ke hab do ni tum nang sini athe nang tum urunodoy amen pen ka ke ther do PM Kisan amen pen ka ke ther do job card amen pen ke ther do puson akaprek scheme pen ke ther do labang ni tum pakanang sini lo dasi non social media long nili nang pangdak lo Soceng konstituensi rat ana bangke nang tum pomaran si ke yok lo plong te angkar nang ke thani ke BJP phan lo pusi nang se thani seta ke yok ke pini la so media long pen ni pangdak lo lake KCR jan long si jok thai po la dak pen nang than lo la hello la si Soceng lo bangke ka counting pinile counting dai pulotang te jok lo lake dake BJP ta hayon lo ASDC ta hayon lo akaprek political party bangke hai hello lake KCR jan sarjai kathar si hai vek po la hello ake hai Rup Singh Tron MLA alangli ilitum APSLC Central Committee amephu jai kathar saraphan inut aron thekser sik sidul kapang tangabang bulotang te kopi porselang liphan rong arak long pen phong plia phong an ki hang pon nangkok ma bolam lasila sebang solong ni liki thak dunia bangke aron chini nangji pukela hello aron chini ni pukel hello sik schedule along la pen general constitution along ta aron along ke to kupilo kidoke article 20 along pulo part 3 along fundamental rights along pulo article 20 sub clause 2 long kupilo kipu no double jeopardy pu isi ake chok che pot ke phongni kengsai un e labang so kurse nem pen alam ki ke kedam tang karlitang karbire choram sing rong hang ke hai alang li pen hutsi labang ke cipocok adlo jengsai adlo lapen jok si alang li pen pulo ke lapen an par ke labang solam ki abu thake pipur long le pedar long le pulo ke tang te inu damuni da phan phong kwan sikang sai po inu damuni thilo pulo tang te ing thur tu si pathi thulang ma pibda da pitan ko phur tu si pip thulang ma alama bang ke lalo lasi arona bang jong si thekser se pulo tang te ladak adak nang kachi yok dun bang do kok titi la bang ke non alama kimikali lake kurse nem pulam bang ke lake cipacok tang et alam lo
lasi kehang nang ko pula mang ke ada ke jok do natum karbi recho leke chok che puli nili ki pukali tang te recho nili tu make hai karbi recho man kang tu ilang lipan ko mat ne ki toy bang ke do ko pot EPHLC aja kok nang ka pop do ni pan adak nang ke jok bang ke do tu ma pan sini li jase met ki jong ila bang solam the bang ke athema aron ka chini long ko pilo nang litum ka chini ni bang ke dak article 20 clause 2 long la ko hendo pu no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once pulotang te inu da muni da pan ke chok che pen ke isia ke chok che pen phong ni geng sai une puloke tang te kupie posia phong ke hang pon nang la la bangil tum sar ke chok che pukari hala ke hang pon kape hang to ya tum si ke chok che lo lake la bang ke hoy tu BJP RSS bongo sina tu makam tahai putahai lo mene la sila bang so pur sinema lama bangke non happen alam kali la ke pechok tang alam lo porsi ong dungarara tum kamang hunang ji la pen ka thrik nang ji alam ave la sila bang so lama bangke BJP atum bidi lang no BJP tum bidi kang lim khe kang tu ya tum mithang khe phan kapawir ji bidi kang lim pensi li tum phan ya ko na kapabob dun ja bidi chot lake Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.